Ndayishimiye yatangaje umugambi wo gutera muri Kigali. Perezida Ndayishimiye Burundi akavuga ko afite umugambi wo gutera u Rwanda akagira i Kigali mu gihe ngo umujyi wa Bujumbura nawo waba watewe. Ndayishimiye rero akaba yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na BBC. Kino gitangazamakuru cyasubiyemo amagambo ye avuga ko mu gihe umutwe wa M23 umaze igihe urwanira n'ingabo ziri mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabuteye umujyi wa Bujumbura, Uburundi nabwo bwahita butera wa Kigali buciye mu ntara ya Kirundo. Ndayishimiye ati u Rwanda rushimye gutera Bujumbura ruciye muri Kongo, natwe Kigali sikure duciye mu Kirundo. Ndayishimiye akaba avuze ibi mu gihe amaze iminsi ashoza intambara y'abagambo ku Rwanda. Ni intambara rero uyu no perezida wa Burundi yatangije mu kwezi kwa mbere muri uno mwaka, ubwo yari ari kumwe n'abadiplomate bahagarara ibihugu bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Icyo gihe yumvishe ashinja u Rwanda kuba rufite umugambi wo gutera igihugu cye, anateguza amahanga ko natagira icyo akora ngo ahagarike u Rwanda ashinja gutera Kongo ngo intambara izaba iya rusange. Mu kwezi kwa kabiri ubwo perezida w'u Burundi yari yasuye abaturage b'intara ya Kirundo, nabwo yatangaje ko ari gutegura kujya mu ntambara n'u Rwanda, asaba abaturage be ati mwitegure kuyirwana. Icyo gihe yabwiye abaturage bo muri komine Bugabira ati mwebwe mwitegure ntimugire ubwoba, bariya turaziranye mu Bugesera, muraziranye kuva ku ngoma ya cyami nibigeze batunesha, ubu nibwo badushobora. Mubibutse muti muzi mu Kirundo aho byavuye. Ibi rero ntago byarangiriye aho ngaho, kuko mu minsi ishize ubwo Ndayishimiye yari yitabiriye amasengesho mu itorero ryitwa Evariste itorero ryitwa Église Vision de Jésus-Christ. Iri ni itorero ry'uwitwa Pasteur Mbayahaga, no mugabo nawe witwa Mbayahaga aheretse kumvikana arimo aravuga nabi General Retired James Kabarebe wa hano mu Rwanda. Mwe bakavuga bati se ubusanzwe bundi umukozi w'Imana Ndayishimiye ajya mu rusengero rwe agatangarizamo amagambo yo gushoza intambara ku Rwanda, nawe akibasira umwe mu bayobozi b'u Rwanda, se n'umukozi w'Imana cyangwa no umuprotisiye uri aho ngaho. So ubwo rero Ndayishimiye icyo gihe ari muri rino torero ryitwa Église Vision de Jésus-Christ yumvikanishije avuga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye, avuga ko nubwo rufite ingabo zikomeye ariko ntange ndafise zirenze. Ndayishimiye icyo gihe yaragize ati ibi barota ngo batera u Burundi njye mbifata nk'ibisanzwe, narumvishe bavuga ngo ingabo z'u Rwanda zirakomeye, niyo bamwe abamuzi nanjye ingabo mfite basha, iyo bazi ingabo mfite bazimenya gute se kandi bataganira n'Imana ngo ibereke. Icyo gihe Ndayishimiye u Burundi yateguje u Rwanda ko nirutera igihugu cye ingabo zarwo zizaribwa n'amavubi. Ati u Burundi bufite ingabo iziboneka n'izitaboneka, u Burundi burarinzwe ndabibabwiye, dufite ingabo iyo babona ibyo mbona Imana ishobora kuvuga iti mavubi mugende mubarye, amavubi akabarya. Amwita Evaristo Ndayishimiye. Ndayishimiye akaba avuga ibi ngibi rero nyuma yo gushinja u Rwanda kubanga ari rwo ruri inyuma y'amabi arimo ubwicanyi bushingiye ku moko maze igihe bubera mu Burundi ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo icyo gihe ari mu rusengero nabwo yagiye abivuga ko ngo mu Burundi ngo hatangiye ibintu ngo by'amoko, ngo ari uko ngo abanyarwanda bageze muri 5 ibyo bamwe bavuze bati se Ndayishimiye ananiwe gusobanura umukoroni w'Ububirigi buryo ki ibihugu byombi bijya kubona ubwigenge bari barimo kwimakaza amacakubiri bishingiye ku moko. Hanyuma Ndayishimiye rero nyuma y'ibyo agenda avuga, u Rwanda nta kintu ruratangaza ku magambo y'ubushotoranyi amaze iminsi avugwa n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo akomeje kuvuga no magambo ashotora u Rwanda mu gihe Perezida Paul Kagame yaherukaga gutangaza ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo umubano w'ibihugu byombi umaze igihe warazambye wongere kuzahurwa. Ale Mukurarinda n'umuvugizi wungirije wa guverinoma byibuka ubushize ubwo abanyamakuru bari bamubaje bati se ko hari gahunda yo kuba kuri no munsi
hari uburyo ki ibihugu byombi birimo kuganira kugira ngo amahoro agaruke. Ese Ndayishimiye ntiyaba arimo arasubiza uyu mugambi nyuma wo kugira ngo amahoro agaruke? Ibi rero bikaba byararangiye witwa Alain Mukurarinda avuga ko nta kizasubiza inyuma umugambi wo kugana n'u Burundi, cyangwa se amagambo Evariste Ndayishimiye yatangaje ntacyo ashobora kuba yabangamiraho kuri no mugambi wo kuba ibihugu byombi byaganira. Birumvikana yuko rero ari ikintu gikomeye cyane ku ruhande rw'u Burundi, aho Ndayishimiye nyine amagambo amwe namwe agenda avuga mu ruhame muri no minsi avuga ku Rwanda. Bamwe mu Burundi bavuga bati se uyu mugabo ni yakwikaruma, niba wenda n'ibyo ategura cyangwa se niba ari byo n'ibyo atekereza, kagira bivugira nk'umukuru w'igihugu ntajya avuga ibintu byo ari byo byose mu by'ukuri abonye. Ariko ku ruhande rw'u Rwanda nyine aba ari amahirwe, ni nka bimwe bya Kisekedi. Umuntu icyo avuga nyine urakomeza ukakurikirana ukumva koko niba gahunda bafite koko abazikomeje. Hanyuma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubanze tujye ku Mubirigi. Hari amakuru avuga ko Ababirigi bohereje muri Kongo abakomando bagera kuri hafi 500 mu burasirazuba bwa Kongo. Makuru atangazwa n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye avuga ko ku tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu guverinoma y'Ububirigi yohereje ingabo, ibifaru na drone muri Kongo kugira ngo zitoze kandi zongere ingufu ingabo za Kongo, FARDC ndetse n'imitwe bafatanye harimo Wazalendo ndetse na FDLR kugira ngo birukane inyeshyamba za M23 zigenzura uduce tunini mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo bivugwa ko bahari ku mugaragaro hagamijwe imyitozo, abakomando b'Ababirigi bivugwa ko bagera ku basirikare bari hagati ya 300 na 400 cyangwa kampani ebyiri biteganyijwe ko bazafatanya n'ihuriro ry'ingabo za Kongo n'inyeshyamba, aho bafite icyicaro mu nkambi yitwa Rwama ahitwa muri Kindu, akaba ari umurwa mukuru w'intara yitwa Maniema. Ingabo z'Ababirigi zizanahugura ngo abarimu b'igisirikare cya Kongo bo muri brigade ya 31 y'imitwe ishinzwe gutabara byihuse. Ngo rero ino nkunga y'Ababirigi ikaba ije mu gihe ngo bari Shushu Sheri Bebe hagati y'Ububirigi ndetse na Kongo, aho Ububirigi buri gihe buvugira Kongo mu muryango w'umwe bw'ibihugu by'i Burayi, aho muri no muryango wabahatira uno muryango gufatira u Rwanda ibihano, kabone n'ibyo byabisobanura kurenga ku murongo runaka, ndetse bakavuga yuko u Rwanda ngari rwo ruteza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibingi barabizi ko u Rwanda rwabyamaganiye kure, ndetse habaho n'uburyo bwo kuba kuri no munsi igihugu cy'u Rwanda cyo kivuga yuko Ububirigi nta kintu na kimwe bwigeze bwifuriza u Rwanda kuva bwagera mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni.